Gdje ste ljudi, dobrodošli na Multimix kanal. Sa vama je tu Gruber Lopatica i sam ja tu zato što Veljko, ne znam gdje, nema mogu skoro vrijeme, pa sam odlučio da smijem ja sam video. U ovoj video sam htio ja da slušam ovu kuću, napravim jednu novu kuću, novu bolju, što se to kaže. What the fuck? Ja pravimo lepu kuću vrsku, ona je mala i to. Baš ćemo malo stvarno da ruši, ali ja. Samo da napravimo lepu kuću. Pukli stara kuća. Pukli kuće, ona ne može. Malo okolo, to je možda. Tako se gdje. Idem napraviti drugu. Normalno. Fuck, nema je. Staro. Kupa. Kuća. Tako se tako. Evo kad izgleda kuća. Kroj normalno. Skromni kristone, da nemam bolje napraviti. Tako dobijamo i drva i rušimo kući, to je dobro, ne moramo cijepamo to. To je ono koliko mene para, koliko i vas, ne znate. Как видите, я зомби. Ха. Na to nisam mogla spavam to. Na krovu se zaspomnila. Zato kad vidim cijel dan ja spavam i pisam ono You can't sleep, monsters are leader nešto. Mi nismo znali gdje si, nismo ih našli, samo smo ih čuli. I tek ja sam vidio ono se kroz. I evo još malo rješavamo uništavanje kuće. To je mnogo kuće. 5 minuta ruši. Brate! EPA. Stop. Ovaj počeo pasio.
izrađujemo to sada. Ne udamo. Moment, hoću. Ima, nikad. Ovo. Jedan. Ovo je nešto još malo. Sve ćemo skrenuti. Kamera. Može biti sad dosadno posljedno s kućom praviti. Evo je pod slušanje. Evo testu ću možete biti da poslije nećemo imati drugi stenica. Srušili smo kuću. Što sad? Ćemo ovdje ispunimo. La. Ovo ću nosimo. Šta sad? Ovo treba. Opa. Skinemo. Ja nešto ako se čudite što se ništa neće. Vidite, to je zato što sam nešto htjela u Minecraftu, ništa neće, prvo sam opet nestala. Htjela. Pa ću vidjeti da je opet nešto uradim do kraja. Sad, evo. Ovo će biti sa ponovom, ali popraviti dalje. La. No, da budem rekla. Šta za mašina? Bio sam se ja. Jako. La. I pum. Dobro. Čekaj, sad. Ovdje ću biti stakla. Nadam se da će vam se sveti kuće. Tako. Ali sad ćemo ovdje. Opet ću se. Ja ću tako. Sad ću završim ovaj prvi put, pa ćemo na drugo neko. Ovaj drugi deo ću da raskrijemo, završim kao sve. Znači sam se svijetila nova kuća. Nisam baš što izgledala kad sam ja napravila. Evo da ga imamo. Ajde. Evo. Napokon spavam.
Dobro ljudi, a da vas to za ovu epizod i vidimo se u sljedećoj i ćao!